Hayırlı geldi selam veremez. Sizge dostlarım, sizge dostlarım. Kütken minutlar Sizni görerge başlamalar. Jırmınlarımız taratırladı. Geldik biz dostlar, geldik biz dostlar. Jırmınlarımız taratırladı. Geldik biz dostlar, geldik biz dostlar. Hürmetli tomaşaçılar, isenmisiz qadrli sanat suyushi millatdoshlarimiz, yaqin do'stlarimiz. Qadrli do'stlar, bugun shusha matur yoqti zallarni to'tirib, biz sizning bilan bik yoqti, bik matur, bir shodliqli ham bik ahamiyatli zo'r jir ham biyu bayramına yig'ildik. Moskva Milliy madaniyat o'zagining Şiratdağı ijadi sezonu açılar. Mine indi şuşu tantananı başlap jiberi üçün Moskva Tatar Milli Medeni Avtonomiyası Prezidiumu reisi Ferit Farisovich Farisov'na sahnege çağıram. Rahim etiniz. Isenmisiz qadrli yurtdoshlar, qon qadrishlarim, millatdoshlar. Barig'izni chin ko'ngildan salomlar. Ayrucha bizning sakamli xotin qizlarimizni. So'z boshlar oldindan alkan burnimizga rahmatim yetkazim kelar. Siz bizga yaratgan elimizda, yaratgan tug'an yag'imizda. Tilisi qaysi vaqtda ham o'rinda uchrashuv olu mumkinligi bildingiz. Shu vaqtda bir-birimiz bilan yelkan etib, rohatlanib, tug'an tatar tilimizda siylasha olamiz. Ata-bobolarimizning so'zlarini tashirmay qo'llara olmang. Bu so'zlar bizni ko'p narsaga iyretalar. Indilar kuch bilalar ham olg'a tabada iyretalar deb boshlanib qolaman. Tatar kişisi, ул babası tatar bulgan kişi tugul, anıqları tatar bulgan kişi. Kıyılığım için gafo etiniz, dik bik kereklik kine mena rus tiline köşerge mecbur ite. Çünkü bizning aramızda bik көп başka millet konukları da var. Atatar eylası boyunca konak ol Allah'ın bölegi. Hem biz konuklarımızga жайлы şartlar tutarırga deyiş. Здравствуйте, дорогие родственники, соотечественники, москвичи. Я поздравляю вас с тем, что мы собрались в таком уютном, небольшом, но уютном зале, традиционно, где татары собираются уже больше 100 лет. Я хотел бы поздравить наш коллектив, который очень долго готовился к нынешнему сезону. Большое спасибо, что вы не обделили нас своим вниманием. У нас произошли у татар очень большие события. Мы реконструировали великолепнейшую мечеть на проспекте Мира, которая является сегодня украшением не только Москвы, не только России, но и всей Европы. Сегодня мы хотим поздравить наших учителей. Учитель – это самая главная профессия на земле. И, как правило, учителем является, конечно же, мама, женщина. Мы, мужчины, всегда красиво одеваемся, одеваем ордена, знаки отличия, только для одного. Мы это делаем для того, чтобы понравиться нашим женщинам. И настоящий мужчина знает, что любая женщина всегда была умнее мужчин, но занимается только тем, чтобы никогда мужчины об этом не догадались. Поэтому я хочу пригласить на сцену нашего руководителя бессменного, нашего любимца, нашего режиссера Ильдара В. Прошу вас на сцену. Прошу.
Хәерле көн, кадерле достар. Хәзер без 5 октябрь көнне уздырдык безнең илдә укытучылар көне. Безнең һәрбер руководители коллективов, они тоже педагоги. Поэтому Фарид Фаридович правильно сказал, мы не можем пройти мимо и не поздравить. Я на сцену Сяхняга Чакрам, почетного работника образования, руководителя вокально-хорового ансамбля «Идель» Санию Шакирову. Театр. У нас существует прекрасный театр-студия «Газис». Руководитель Танзиля Хуснутдинова. Это одна из наших самых любимых, терпеливых педагогов, которые очень много лет здесь работают. И очень, по-татарски, очень скромная женщина, но очень надежная. Большое спасибо. Очень настырная, но надеюсь, у нас все будет хорошо. Не настроен, нормально. Руководитель студии, вокальной студии «Сандугаш», заслуженная артистка Республики Татарстан Наиля Сагирова. Руководитель вокальной студии при театре песни «Тальян», лауреат международного конкурса Наиля Бесметова. А теперь женщин разбавим мужчиной. У нас легендарный, прекрасный ансамбль, народный коллектив, ансамбль народного танца «Ильдан». Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Радиф Яваев. У нас есть коллектив духовной музыки «Медина», но они занимаются и светским искусством, естественно. При ансамбле «Медина» есть детская вокальная студия. Встречайте руководителя этой студии, заслуженная артистка Республики Татарстан и Российской Федерации Наиля Фатехова. Но у нас самые престижные коллективы – это, конечно же, детские коллективы. У нас существует в течение более 10 лет прекрасный детский вокальный ансамбль «Шотлак». Встречайте руководитель этого детского коллектива, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Замзамия Сахабудинова. Новые тоже вокаль. Как видите, у нас очень много вокальных студий, вокальных классов. Если желающие есть, приводите сюда детей и сами можете приходить и записывайтесь, пожалуйста, на вокальные коллективы. Вновь организованные вокальные студии, ансамбль стольного пения, руководитель Гузель Басырова. У нас новый коллектив, новый класс, вернее всего, создался. Это класс фортепиано. И также у нас с концертмейстером работает прекрасный аккомпаниатор, концертмейстер Джамиля Сагирова. Дорогие друзья, у нас
несколько лет уже существует класс баяна. У нас очень любят детей обучать. И у нас как национальный инструмент баян уже. Пожалуйста, приводите детей и сами, пожалуйста. У нас прием совершенно без ограничения. Приходите, мы вас ждем. Руководитель Рушан Люкман. Вокально-хоровой ансамбль есть у нас прекрасный, который тоже очень много концертирует, как и ансамбль «Идель». Руководитель Индира Сагдеева. Друзья мои, я сейчас перечислю еще руководителей, которые сегодня или по какой-то причине, или на занятиях, или что-то сегодня нет. Просто я скажу сейчас фамилии. У нас прекрасный ансамбль, где вокальный ансамбль, где занимаются люди разных возрастов. Дети от 9 до 90 лет, называется Чишма. Руководитель Рифкат Асиков. Аплодисменты. Дорогие друзья, мы вас просим, умоляем, приходить к нам и заниматься на курсах татарского языка. Родной язык, родной язык татар тілі біздің үшін ең мөһим тіл, ең керекті тіл. Шуның үшін, достар, біздің центрға йөрегез татар тілі кружогына. Есть кружок для детей, руководитель Рахмани Асия. И курсы татарского языка совершенно без ограничения возраста, вплоть до 100 лет, Лилиана Сафина. Друзья мои, я, наверное, никого не забыл. Если забыл, я сказал Мирас уже. Дорогой, вы себя забыли. Пожалуйста. Дорогой, Сингапур. Дорогие друзья, огромное всем спасибо. И спасибо нашим педагогам. Они такие красивые, они такие талантливые. Видите, какие талантливые. И сегодня вы их многих увидите на сцене. Но во всяком случае увидите их учеников сегодня. Спасибо вам огромное, мои хорошие. Поклон и бурные аплодисменты. Фарид Фаридович, вам огромное спасибо за поздравления и за все, что вы сделали. Hürmetli tomoshachilar, endi açılу сезонына bağışlanған концертimizni da açık itib iterga e'lon etamiz. Birinchilardan bo'lib bugun sahnada Idel vokal ansambli chiqish yasayacak. Idelning yetakchisi Krasota spasет мир Tatar ming'lari konkurslari laureati, raketa askarlari polkovnigi Nail Garivzyanov. Hem de indi художество жетекшisi Gnesin ismindagi akademiyani tamamlagan muzikant, san'at ham fan ishliklisi, yuqori kategoriyali pedagog, Idel ansamblining san'at yetakchisi Saniya Shakirova. Tatar xalq jiri Jumg'a.
Tatar halk jiri Kubelek. Ansamble'nin жетекçileri Nail Garibzanov, Saniye Şakirova, Kurayda Ferit Halikov. İdil artistlarına zül rahmetlerimizni жеткерip sahneden uzatıp kalabız. Hem indi sahnege şiratdağı artistlarımızını şakırıp alabız. Hürmetli tamaşaçılar, ayırmışa köterinki köngül bilen karşılığız. Sahnede belekey yıldızlar, şatlık balalar ansambli. Ansamblinin жетекçisi Tataristan Respublikasının ot kazangan medeniyet işliklisi Zemzemiye Sahabeddinova. Tatar halk jiri oy janay, oy janay.
Asiye Rahmani жетекçiliğinde Tatar Tili Öğrenü Türkümü balaların sahnede karşıladınız. Kamila Yunisova, Bala bilen Kübelek. Abdullah Tukay, Bala bilen Kübelek. Hey deli Kübelek, öğrensin. Deli Kübelek, siler şu bölgeler. Bu kadar küp uçup, ağır mısın sen niçük? Niçük son durmuşsun, niçük gün görmüşsün? Sile bir çötüzüp, tabalamsın rızık. Min taraf kırlarda, bulunda, ormanda, oynayımın, uçamın, yaktık gün bulanda. İrkeli hem suya, kıyaşның yaktısı. Aş buladır mina, çiçekler huşusu. Digimrem bek kıska, bari bir kengene. Bul yakşı rencitme, hem dime sen mina. Nur Ахунов, Subhanallah. Abdullah Tukay, Subhanallah, Subhanallah. Sabı şakta okutkanda meni həlfə, rəhmət аңар, иретті бір яқшы нәрсе. Subhanallah, деп айту тиеш, деді. Бір мән яңағына туған айны көрсе, шу заманнан бері айның туғанына, һәм де алтын көпшек түсті туғанына қарап, көңілім қайшын менем хайран қала. Диям шунда, Subhanallah, Subhanallah. Бұл әтім хайыр менем ғадат күні. Шыннан бүкіл мұны. Хәлфәм, яусын сиңа хаман рәхмәт күні. Менә нәрсә, көрәм бәрзән сигәнемне, көннәр, төннәр көшкә белән кигәнемне. Хәлфә, шунда минем телем тотлыладыр. Эшкә кушам тагын шул белгәнемне. Туган айга охшаш йөзе башы аның. Яңа туган айга охшаш кашы аның. Күңелем аңа карап торып хайран кала. Укыйм шыңлап, Subhanallah, Subhanallah. Әгәр күрсә шул матурны Гайнетдиннәр, Гади генә Котбетдиннәр, Шәмсетдиннәр, Subhanallah, diyor, koydu Allah bulasını. Bulmağanalar, bir нәрсе дә белмиләр. Әгәр хәлфә, мин дә шулай надан булсам, синнән гыйлем алалмыйча калган булсам, әйтер идем шулай кеби, мин гырфансыз. Ай-яй, бигрәк матур икән шукынган кыз. Asiye Rahmani жетекçiliğindeki Tatar Tili Öğrenü Türkümü balaları. Hürmetli tamaşaçılar, konsertimizni Medine Studiyası vokalistkası Albina Hayrullina devam eder. NK Naila Fatihova köyü Nariman Kamalov şiiri. Жетекçisi Naila Fatihova, sahnede Albina Hayrullina.
Hürmetli tomoshachilar, tagı da kişli alkışlar bilen barşalığız. Sahnede Россия Federatsiyasining hem Tatariston Respublikasına ad kazangan artistisi Naila Hanım Fatihova. Рахмет. Мен арасында бәйрәм белән котлыйм. Яшь булыгыз, шундый саулык сезгә телим, тынычлык и горурланам. Без татарлар икәнлеген. Без татарлар. Нәфисә Каримова сүзләре. Музыка безнеке. Туган илне сагынганда үскән төшләр сарман җыры күңелләргә якты бирә күңелләргә дия җылы уртан булсын бергә булсын шатлыкларым югы бары без татарлар идел йортның Туган йортны сагынганда әлием дип үзелә йөрәк. Бит каршында сайраган кош, әлием утырткан тирәк. Урындан булсын бергә булсын шатлыкларым югы бары. Без татарлар идел йортның хочу сделать одно небольшое объявление. 13 ноября у нашей замечательной подруги Бабкиной в зале «Русская песня» будет концерт-фестиваль Рашида Вагапова. Мы всех приглашаем на этот замечательный концерт. Там будут все артисты Казани, лучшие, Уфы, Москвы. 13 ноября в Театре песни Надежды Георгиевны Бабкиной «Русская песня». Билеты здесь продаются. Рахмет байрам белен! Рахмет. Рахмет сезгә дә Наила ханым, рахмет. Hürmetli tomoshachilar, hozir sahnada tag'in da tanilgan artistlarimiz sizning oldingizda o'zlarining chiqishlarini yasayashar. Tatar milliy madaniyat o'zagi oldindagi Ildan biyu ansamblimizning yetakchisi Tatariston Respublikasining madaniyat ishliklisi Ratif Yavayev. Moskva yoshlari biyuvi rahim etib qarshilag'iz.
тамашачылар, хәзер сәхнәбезгә Татарстанның атказанган артисткасы Найля Сагирова җитәкчелек иткән Сандугач вокаль студиясенең артистларын чакырабыз. Каршы алыгыз. Алтын чәч ариясы Нәҗип Җиһанов, җырлый Бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты Зөлфия Хәлилова. Так. Хөрмәтле тамашачылар, әзрәк кенә безнең разминка булып чыккан сәхнәдә студияның җитәкчесе үзе, Татарстан Республикасының атказанган артисткасы Найля Сагирова. Районда Дмитрий Тыщенко. От первого дерева идешь вверх. Идиатурин и Бедрендинова внизу. Слаберия Хайрула, а Бедрендинова только фамилия. Давай. Татарстан Республикасының атказанган артисткасы Найля Сагирова. Районда Дмитрий Тыщенко. Нәҗип Җиһанов. Алтын чәч ариясы. Җырлый Бөтен Россия һәм халыкара конкурслары лауреаты Зөлфия Хәлилова. Татар халык җыры Сибелә чәчәк. Şaga kırım sığla gülü
халыкара конкурслары лауреаты Зульфия Халилова. Hürmetli tomoshachilar, hozir Sandug'ash vokal studiyasining Shirotdagi artistdan sizning oldingizga chaqirasim kela. Kuchli olqishlar bilan qarshilamiz. Rustam Yaxin musiqasi, Mo'ng'li G'armon, sahnada Rafik Valitov, rayonda Saniya Shakirova. Yeşillik yoldaşım, sin yüreğimde seni uyattım. Mıhlansam inim aygılı başım, cırlarım bilen mine uyattım. Mırlansam inim aygılı başım, cırlarım bilen mine uyattım. Oyluk işte yangır uğram, cır terezeme mini çakıram, minutunu bilmeden işitip duram. Garmon uğramıga mine çakıra. Öldüm ademin ele ulu cırını, dağını güğünede kuzgunu ulumu. Alıp gülmima sügen yarımını, yeşillik yoldaşım, garemon, ey garemon. Alıp gülmima sügen yarımını, yeşillik yoldaşım, garemon, ey garemon. Nayla Sagirova yetakchiligidagi Sandug'ash vokal ansamblining artisti Rafik Valitov, rayonda Saniya Shakirova. Hürmetli tomoshachilar, hozir sizning oldingizga tog'inda Radif Yavayevning qizlarin ham yigitlarin chaqiramiz. Ali ko'pdan tug'ilgina olar biyu bilan shug'ullana boshladilar. Sahnada izgil ansambli Ovloq uydan ko'rinishlar.
İzgir Ensemble. Doimin kumaşovlab basıp duramaylı artistlerin yollarında. Hürmetli tamaşaçılar, hazır sahnede Kazan World Türkümünün solisti Aydar Hamzin. Фамилии пока почему? Идиатулины. Адиатулины. Ay balım, vay balım, mavide damata. Ay balım, vay balım, mavide damata. Damata ünle, yaramada da yelata. Damata ünle, yaramada da. Vay balım, una patayri tavarda. Ay balım, vay balım, una patayri tavarda. Sinenge pata etelerine, silim sanduğa açlardan. Sinin pata serlerine, silim sanduğa. Aydar Hamzin. Hürmetli tamaşaçılar, sahnede Tanzila Hüsnetdinova yetakçiligindagi G'aziz teatr studiyasi. Qarshi
болса да болырбыз шу. Biz gençlerden bir usallara çıkırmıyoruz. Yaşarda salayına babayım diyor. Нихәл, әлеме жеңгей, эшләр гырлыймы? Vallahi Türkler İsmail, bileyler. Дин буенча, бакчада, икәү генә нидә серләшеп утырасыз? Нисерләшик, бардашым инде. Үзебезнең бәхетләремезне, үткән илтифатларыбызны сөйләшү, Аллаһы Тәгаләнең Сез бик шат, беренче. Куанышыгыз эшегезгә сыймагандай күренә. Ey İsmail, şunday şartlıkla nişip kullanmazsın. Балышыбыз içimizге генә түгел. Дөнья анасыга алды. Мин дә шулай дип ишеткән идем. Мүбәрәк булсын туйлар. Biz сиңа камачламасак иде. İyi. Мин тарыккан булдым. Ахыры сезгә Yok, Allah sağlasın. Hayır, инде сезнең дөньяга сыймаган зур куанычыгызга тарлык ясыймындыр шул. Allah sağlasın, lan edip әйтәпме? Biz үзебез сиңа тараган булды диде. Ялама юкка мәдрәсе, бара да беләнде инде. Ни булды? Не булганы без үзгә дә билгеле. Нигә миннән тәпшенеп сорайсың шуны? Vay Allah dayım. Dışmanın ne daha? Biz bir нәрсә дә белмибез. Ни хәл бу? Синде, Асимонра. Ey Xudayım başı bitkire. Dışman kimden eken araba? Ярый, душман булайын. Тик белеп куегыз. Мине душман белән файда итә алмассыз. İslam. Молча! Мине белән танып, шаярасыз килгән. Мине танымыйсыз дигәндә. Астой! Мине Исмагый диләр. Мин сезнең кадерлегез киявегез Хәлил кебекләрен бер бармакта 10 бик, 10 бик беләсезме шуны? Хәлил кияү. Ул ни дигән сүз табын? Улмы? Галия бануның пәрәкә яшенгән дигән сүз. Yazmağanını kim eydi? Юк сүзне кем әйтәсең? Юк. Тагын иде күзгә карап калды. Менә мин әйтәм. Мин! Düşman sözüdür İsmail. Сине алдырганлар. Хәлил дигәндә уйымызга әйткәнебез юк. Кызыгыз, Кызыбызда синди бүлеп тора. алдама! Son, nerede bilirsiydin şikken yavlukta bildire basa. Шиккен яулы. Алайса шуны шиккен яулы хәлелде. Тагы да әйтә торганыгыз бармы, юкмы? İsmail. Алайса biz yoldaşlarımız, biz bit sindi bildik. Yatlığına bulğan kız iken Xudayım. Yarasın, bu ne degeniz, ha? Bakmadım o açık kızlığında. Meni tutsam da hadi vuran küçüklerini tutturup jiberlerini bir göstermedim. Şon diyeceksin, meyli barıp bilen durup, minan diyorlarla final almayayım. Bana açık kızlığında. Söyleşine ne inanın bile? Ул якны карады. Мин билә. Бәлки әйләнеп тә килермен. Тик шуны бел. Галия бану непременно миңа булырга төште ишле. Монаршы алам дип йөреп, инде Галия бануны җибәрергә миңа үлем белән бер. Монда минем Исмагыйльгә үзелә. Yo'qnira kelaverdi. Agar menga Галия бануны Хәлил белән айнатып, иртә үк миңа никах укытып бирә алсам, туйлык мәхәрләрдән үзеңә 1000 сом. Эшләй аласың бит шуны, Бәдрәзей? Hakan!
Музыку. Aferin, sahnede Gaziz Tiyatro Stüdyosu kızları. Gaziz Gayle Tiyatro'nun Abdullah Tukay eketlerine seyahat yası.
Ахырларда, балымда, уйлыймам, ышамам, яктыкен булганда. Иркәли һәм сыя, кояшның яктысы, аш буладыр миңа, чәчәкләр хуш исе. Тик гомрем бик кыска, бары бер көн генә. Бул яхшы, рәнҗетмә һәм тимәсен миңа. Әйтсәм әйтейін, сен біліп қал, шын атым былтыр минем. Бойғы дабзан болыр бұл, бек біліп тұр сен әнім. Бара һаман бара булар. Күпме баргач Алла белә. Юл өстендә үлгән бүре башын таба. Куркак. Башны кузгатырга кеше куркак. Күптән инде куркаклыкка сары курдак. Әйтәшәләр бер-берсенә. Син тор, юк син тор, син. Син. Сары кабзый, син кешеләре. Шулаймы? Шулай. Мин де шуннан бирле анда эшкә кыймый башладым. Я иясе юк бит. Әйберләргә тими башладым.
Әлбәттә, дөньяда күп нәрсә белем, шик тугандай алкылы. Hürmetli dostlar, sahnede Aziz Gayle Tiyatrosu'nun birinci adımlarını yasadı. Hürmetli dostlar, bu yıl bizning Tatar Madaniy Muzeyida Aziz Gayle Tiyatro işli başladı. Aniler, etiler özlerinin anileri bilen şuşulay şıgıllanalar. Eğer dileğiniz olsa, rahim ettiğiniz. Sahnede Aziz Gayle Tiyatro hem Aziz Tiyatro Studiyası. Hürmetli tomoshabchilar, studiyaning yetakchisi Naila Hanım Husniddinova. Olqishlar sizga, Naila Hanım. Bu endi Aziz Teatr Studiyasi. Aziz Teatr Studiyasi bu yil Alloh bersa 10 yillik o'zining yubileyini belgilab o'tacak. Rahmat sizga, yubileylarınız kutlu olsun, kelajak bayramlaringiz o'ng'ishli olsun. Hozir sahnaga bek zo'r shodlik bilan hurmatli tomoshabchilar, Qobat Ildan ansamblini chaqiraman. Ansamblning yetakchisi Radif Yavayev, Krim tatarlari biyivi, qarshi oling'iz.
Aferin. Hürmetli tamaşaçılar, hazır sahnemiz türüne ayrıca zor şadlık bilen tağında bir ansamblimizin artistlerin çıkara başlayız. Hoşçakalınız. Rusya Federasyası'nın atkazanılan artisti İldar Shigapov'ның Talyan ansambli kızları hem jigitleri. Sahnede Hamise Hüseyinova, Rüstem Yahin, gözlerim tik seni izledi. Rayel'de Cemile Sagirova. Bütün Rusya hem halkara konkursları laureatı Hamise Hüseyinova. Yazda 30 yıl bula Dilefrüz tiyatrına. Şu kızala rahmetiniz yazgını. Rahmet, hürmetli tamaşaçılar. Endi estafetimizni tag'in bir artistibizga topshiramiz. Qarshilag'iz yosh artistimiz, talantli qizimiz Gulnaz Musina, ona sog'ishi.
Айтшы тезірек балам, бик күрәсем килә үзеңне. Сандугач фатирәк, миңа син кирәк, Ходай күрмә бирер күзеңне. Бүгенәйем, төштән сине күрдем, алма бакчасында йөрисең. Сагышларым моңлы җырга салып, эштән генә нидер көйлисең. Язмыш ачык балам, айтшы тизрәк балам, бик күрәсем килә үзеңне. Сандугач фатирәк, миңа син кирәк, Ходай күрмә бирер күземне. Hürmetli tamaşaçılar, konser vaxtında bula turgan hal. 4 ayaklı otta obuna diler, şuna göre azraq şunday-munday majaralarsiz bolup çıkmalı degan. Jigitlar, yana narsa bizning onda? Azirmi? Olay bo'lsa, hurmatli tomoshachilar, Gulnaz bugun bizning konsertimizning botir qizi bo'lib chiqdi. Gulnaz Musina. Гафу итегез, кадерлі достарым, міне техника жағынан шындай әйберлер болғалы. Хәзір мен сіздің қаршыңызға шақырам. Біздің міне сізге таныш енді бүгінгі концертін алып бара. Халықаралық конкурстары лауреаты, ол өзі актриса, театры и кино, өзі жыршы. Қаршы алыңыз достарым, алғыштары көмегіз Галиябану Аюпова. İldarabı, rahmet sizge bekzir. Hürmetli tomoshachilar, jirim benim felsefi jir, oq ham qora deb atala. Bu turmuşda oq ham qora, hamon jitaklaşıp barar. Kayşakta qara, yazmışlarga tamasalar. Aqlıq yoldaş bulsun bizge, qara külməklər kiysəkdə. Ülgengeden aqlı alır, indik dostlar kiləşəkdə. Aqlıq yoldaş bulsun bizge, qara külməklər kiysəkdə. Ülgengeden aqlı alır, indik dostlar kiləşəkdə. El oqtana bulsun deyme, kirektir biraz qarada. Aqның qaderin bilirge, turmuş məğnəsin anlarga. Aqlıq yoldaş bulsun bizge, qara külməklər kiysəkdə. Ülgengeden aqlı alır, indik dostlar kiləşəkdə. Aqlıq yoldaş bulsun bizge, qara külməklər
ağıstını taptı şirmez. Akşamlılar ak günlerini qara tüslerge küşirmez. Aklık bulsan gileşekte, qara külmekler giysekte. Bugün giden akını alıp, ildik dostlar gileşekte. Aklık bulsan yoldaş bizge, qara külmekler giysekte. Bugün giden akını alıp, ildik dostlar gileşekte. Aklık yoldaş bulsun bizge, qara külmekler giysekte. Bugün giden akını alıp, ildik dostlar gileşekte. Bugün giden akını alıp, ildik dostlar gileşekte. İldik dostlar gileşekte. Aklık yoldaş bulsun bizge, saflık yoldaş bulsun bizge. Hem bizimizin tatar jırları yoldaş bulsun bizge. Hürmetli tamaşaçılar. Галия Бану Аюпова. Rahmet sizge. Hem Rossiya Federatsiyasining ot qozongan madaniyat xizmatkari Ildar Shigapov. Галия. Достарым, сезгә өр-яңа җыр дисәм дә ярый. Резидә Ахиярова музыкасы Сөем Бикә. Башкара халыкара конкурслары лауреаты Наилә Бисмәтова. Каршы алабыз.
сыйлыклары лауреаты Әлфина Әхмәтжан. Әфәрин, Әлфина. Hürmetli тамашачылар, хәзер сезнең алдыгызда 5 бию белән кабат Илдан ансамбле Радиф Ябаев.
Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сәхнәдә татар җыры ансамбле «Мирас». Ансамбльнең музыкаль җитәкчесе Индира Сагдиева. Каршы алыгыз. Ой,
kirek. Sürmegen, şır süymegen bizning tatara da sirek. Oy jani, bizning tatara da sirek. Oy jani, sandu başlı kirek. Kadir dostlar, mine bir rahat şuşe matur alkışlarını anlattırır. Jırga kararında da maturrak şekilde. Kadir dostlarım, bizning şuşe beyram konsertimiz ahırına da kelip çıktı. Mine şuşe bizning beyram konsertimizni karşılay matur karşı alığınız için dostlarım sizge bir sürü rahmet. Biz barınızda da, bütün tuğanlarınızda, görüşlerinizde, dostlarınızda, düşmanlarınızda bir yakıtıp durabız, değil mi? Her vakitte ikiligiz, rahatlanıp yerimiz bizden konsertlarga. Tabi bir kabat, kol şavlıklarına karşı alınızda uzatım çilerimiz dostlarım. Bakın. Hürmetli tamaşaçılar, zor rahmet sizin alkışlarınız için. Bugünkü konsertimizden ssenaristi, постановщигі Россия Федерациясының от kazangan artisti İldar Şıkapov. Hem de konsertimizдің baletmeysteri Tataristan Respublikasының от kazangan medeniyet işliklisi Radif Vali Yabayev. Konsertni alıp bardım min Galiya Ayupova. Muhterem milletdaşlar, sizin isminizden rahmetlerimizni ayttık şu taatlar tisarımızga. Biz Kuvanç, Meskev'de şunday zor taatlarımız, bizim halkımız taatlı iken,
Sen iken, nindi matur bizim artistlarımız, Moskva artistları. Şoň üçin bizge zor bayram, şonuç bizim millet yaşayken, bizim sanatımız, jırımız yangılı iken, bizim halkның geleceği var, bak şimdi artistlarını görüp, ben her kişine diye halk artisti verildim, Galsana da şimdi zor rəvişdə, şimdi zor estradada, şimdi məqalətdə jırlar batırlar üçün sizə zor rəqbət, sizə böyle kadar başlayacağım, benim kaderli dostlar, beni niye İldar Şıgapov'a biz onun bilen sanat tokarlarında yaş çağırda yaşlayan idik. Birge işlegenler, birge icraat etkenler. Dostum İldar Şıgapov'a Moskov'daki birinci İtalyan estrada tiyatrı jedekçisine yaşlık zamanımızda birge sahnede yaşlayan isteligi sana zor olmuşlar dilep. Leyla Fatih Kovunda mı? Yok. Anaga veririz. Bu niye? Farisovka. Farisovka. Sizge zor rahmet. Alkışlar için, ilgen için bizning gerçekimiz var iken, halkımız tanımlı iken gerçekimiz var. Sizge barıgıda oluşlar dilimiz. Rahmet kadir dostlarım. Sağ olunuz, kilesi görüşmelere kadar sağ olunuz dostlarım. Seremler nesil zin karalığız, bəxtlər dilər, sizə bağlarımız, günəllik hislər, şadlıqlar bilən, üstün yalığız, günəllik hislər, şadlıqlar bilən, üstün yalığız, üstün yalığız. Uçraşularda barlı bu yavuz, süreşülerde kıyallarımız, hayırlı gelir, selam birimiz, sizge dostlarım, sizge dostlarım.